mu mirwano ikomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kurwanamo n'igisirikare cya M23 none hongeye kubamo udukoryo. Ni ibitangaza gusa ariko kandi ijuru risa n'iryongeye kugwira igisoda cy'u Burundi mu gihe hakomeje kugaragara ibisa naho bidasanzwe. M23 yatangiye kwinjira mu mujyi wa Uvira, ingabo z'abarundi zagotewe muri camp cyangwa se mu defense zari zifite by'umwihariko mu birometero 7 gusa uvuye ku nkengero z'umujyi wa Uvira. Aho M23 yari ifite defense nayo ubu tuvugana imiborogo myinshi cyane kuri izi ngabo z'abarundi zamaze gutabwa muri yombi, ndetse abapfuye bo bamaze gupfa, ariko tugiye kwibanda kubicajwe hasi barambije bakuyemo inkweto na M23 yabaguye gitumo, bakabona nta kindi cyo gukora nyuma yo kurasana iminota irenga 45 bikaza kurangira babonye intare za Sarambwe zidashobora gusubira inyuma na gatoya. Gutungurwa gukomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi byongeye kugaragara, benshi bongera gukomera amashyi iza Sarambwe ndetse na MRDP twirwaneho izi z'abanyamurenge zikomeje kwa divansinga mu bice bitandukanye. Bamaze gupanura Minembwe kuharasa bisa naho bigoye kubaza rendo kugeza ubu, uretse ibitero by'indege bishobora kuza, ariko nabyo byamaze kuburizwamo na M23 kimara kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahategurirwaga ibi bitero. Ahise hangirika ku buryo bukomeye cyane systeme ndetse n'ibindi byakoreshwaga n'izi drone, by'umwihariko abacanco nabo bamaze gukwira imishwaro, bamaze gutandukana bari mu bice bitandukanye hano mu mujyi wa Uvira, ndetse abandi twabonye inkuru zemeza neza ko hari n'abaguye mu bitero bikomeye cyane byabaye mu ishyamba rya Kibira, aho bivugwa neza ko bishobora kuba byakozwe n'umutwe usanzwe urwanya leta y'u Burundi witwa Tabara, aho abacancuro ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abandi basirikare b'u Burundi benshi cyane bahabwaga imyitozo muri iri shyamba rya Kibira batunguye ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati ni M23 yagezeyo kugira ngo ibahe isomo rikomeye cyane, maze ibyo bari gutegura iburizwemo. Abandi bati ni Tabara nta urigamba iri somo rikomeye cyane ryatanzwe kuri izi ngabo ryahitanye abasirikare barenga 179, ibintu benshi bavuga neza ko bitari bisanzwe. Ibi ntabwo ari byo tuje kwibandaho cyane, twabibabwiye mu nkuru zatambutse, ariko ndagira ngo nkubwire ikinegu, ikimwaro ndetse n'isoni nyinshi ku ngabo z'abarundi zongeye gufatwa ndetse zicazwa hasi n'umutwe wa M23. byongera kugaragara neza ko ari ibintu bisa naho bitari bisanzwe, ndetse n'umutwe uremereye cyane kuri General Neva utetse iki gihugu cy'u Burundi. Ingabo ze zongeye kugaragara ndetse zagaragaye mu mashusho zicajwe hasi ndetse zakuwemo n'imyenda, ibintu byagaragaye nkaho ari ukuzisuzugura ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse amakuru yemeza neza ko harimo bakiya bari bamaze kwitanga batagaragaye muri ibi bice, bahise bajyanwa mu defense atandukanye kugira ngo hataza kubaho ibimeze nko kwisubira nyuma yuko bari kuba babonye ramforo ije kubaho umusada, ariko byari bigoye kuko intare za Sarambwe zari zamaze kuzenguruka ibice bitandukanye. Kuva ku munsi w'ejo imirwano yabereye Ruvunda n'ibindi bice bitandukanye, ukamanuka ukagera mu bice bikontororwa na M23 ukazenguruka ukanyura mu kibaya cya Ruzizi ukagenda ukagera mu bice nka bya Sange. Aha hose hakomeje kubera imirwano iremereye cyane, ibice bitandukanye ndetse byagaragayemo imirwano irimo n'imbunda zo mu bwoko buremereye cyane zirasa mu birometero bya kure, ibintu byatumye abaturage batangira kugenda bahunga bikanga ayo makompora ko ashobora kubagirira nabi. Kandi koko nibyo, abaturage bagaragaye benshi cyane berekeza ku butaka bw'u Burundi, ndetse abandi bakagaragara banyura mu bice M23 kontorora bahunga bajya kure y'ahari kubera imirwano, bitewe nuko byasaga naho ibintu byahindutse. N'ubu ntabwo byahagaze, hari abaturage bari guhunga bitewe nuko M23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi ukahinjira ubanza gusebya ndetse no guca intege ingabo z'abarundi zongeye gufatwa ari nyinshi cyane zikicazwa hasi. Umubare ntabwo uramenyekana, gusa benshi bavuga neza ko ari abasirikare barenze platoon hafi 2 batunguye ku buryo bukomeye cyane. Uburinzi bw'aba basirikare busa naho butatanze communication kugiye, kuko bivugwa neza ko imirwano yabaye ariko biza kurangira amasasu kubera ko atari menshi. Ingabo zari zirinze izi defense ndetse muri metero bivugwa neza ko zigera muri 600 zumvaga ko ziri buze guhangana nayo masasu make yavugiraga mu bice barebaga imbere, ndetse bisa nkaho batari bamenya amakuru neza ko bamaze guturukwa imbere n'inyuma. M23 yabikoze kandi biza kurangira aba barindaga izi defense harimo abitanze bitewe nuko amasasu yari yabaye menshi imbere n'inyuma. Nuko aba bari muri iki kigo cyangwa se muri iyi kampu bivugwa neza ko bari bafite n'intwaro, ariko kubera ko bari mu kivunge ndetse bari mu bice bimwe byari kugorana. M23 yatangiye gukoresha amakompura ikimara kurasa agira kuri 3, hamaze gupfamo benshi
benshi bahita bafata umwanzuro wo kumanika amaboko bitewe n'uko basaga n'abahogotewe mu gace gato cyane batari gushobora kwiregurupamo ngo bakoreshe tekinike ndetse na tactique zabo z'urugamba ndetse n'ibyanga bashobore kwirukanka nk'uko nabyo bisanzwe biba. Ibi rero bisa nkaho byababaje cyane igisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari hakurya nabwo bivuga neza ko ahise tumba undi mwuka mubi hagati ya etat-major y'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba gishinja General Neva kuba akomeje gutikiriza izi ngabo zabo kuri ubutaka ndetse ibintu batifuza cyane. Imirwano irakomeje ndetse iranakomeye mu bice bitandukanye, hakomeje kugenda hagaragara abasirikare b'u Burundi bisa nkaho biri kugorana, kuko ubu tuvugana hongeye kugaragara umubare munini cyane nyuma y'imva rusange z'aba basirikare zagaragaye aho M23 yarwanaga hose hagiye hagaragara imibare minini cyane y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, zo benshi bakavuga neza ko nta kidasanzwe kuko ziri mu ntambara n'uyu mutwe, ariko abarundi bakomeje kugenda bibandwaho, bagarutsweho ibintu byongeye gutuma ahangaha ku butaka bw'u Burundi habamo kutumvikana muri iyi guverinoma. Biravugwa neza ko General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bamushyigikira bakomeje kugenda batumiza indi nama ikomeye cyane ya etat-major, aho General Nevutetse iki gihugu cy'u Burundi nawe ari buze mu kuyitabira maze agasobanura byinshi cyane ku bijyanye n'izi ngabo zongeye kugaragara igihugu kijyaho icyasha ku buryo bukomeye cyane. Namara amakuru atugira haravuga neza ko ibi ngibi bisa nkaho ntacyo biri buze gutanga, kuko General Neva yamaze kuba yarasinye ko abasirikare be batagomba kuva muri iyi ntambara kugeza igihe iyi ntambara irangiriye. Bivuze ko M23 naho yafatiwe umujyi wa Uvira, abasirikare bagahungira ku butaka bw'u Burundi bwabo, bazahita boherezwa mu bindi bice kugira ngo bakomeze kugenda bagerageza barebe ko bakigarurira uduce tumwe na tumwe, nubwo bisa naho bigoye. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ngibi bishobora kuzatuma uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atembagazwa ku butegetsi, kuko bamwe mu bayobozi ndetse bayoborana iki gihugu ntabwo bari kumwumva ndetse ntabwo bari kumva iyi filozofi yo kuzana izi ngabo umubare munini cyane, dore ko rugikubita bamusabye kugabanya abasirikare ngo habeyo bakeya bo gufasha iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nyamara ntabwo yabyumvishe, aracyohera benshi cyane. N'ubu mu minsi irenga 7 ishize hagaragaye amamodoka y'ingabo z'abarundi ariko batundanyura ku mupaka wa Kavimvira yerekeza za Uvira. Ibintu byabaje bukomeye cyane aba baturage bo ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare benshi cyane bagiye batorokera kuri ubutaka bw'u Burundi boherejwe muri iyi mirwano, ndavuga baturokeye ku butaka bwa Kongo baturutse mu Burundi boherejwe muri iyi mirwano, bagiye bavuga byinshi cyane. Hari nk'umwe mu ofisiye batoya, ubwo ni umusu ofisiye ufite inyenyeri imwe, wagaragaye ari kuvuga amagambo akomeye cyane aho yahungiye i Dubai nyuma y'uko yavugaga ko we yabonye uwamufasha kuba yagira muri iki gihugu cya Dubai, ibintu bitari byoroshye. Akavuga neza ko mu gisirikare cyabo harimo benshi cyane batishimye ndetse babuze aho bahera ngo bacike, ndetse akavuga neza ko yatandukanye na bagenzi be, ariko hari n'abandi bagiye banyura mu zindi nzira badashaka kugira icyo bavuga kuri iki gisirikare gikomeze kugenda kibananiza, kikabagora ndetse kikabashora muri iyi ntambara. Yavuze neza ko imirwano aho yakomeye hose baharwanya, ariko bahatakarije abasirikare benshi cyane, nyamara nta shimwe ryigeze rihabwa abarokotse, nta gahimbaza musyi kahawe aba barokotse ndetse ku byo bagerageje gukora, kandi nta mpuzamarira zahawe imiryango y'aba ngaba ndetse n'abakomeretse. Ibintu byatumye babona neza ko bari mu ntambara isa naho ari ikiguzi, bahita bafata umwanzuro bamwe na bamwe kugenda bacika, dore ko bamwe bitaboroheye, hari n'abagiye babigerageza bagahita baraswa. Ibi rero biragaragaza igisoda cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, mu gihe ku butaka bwa Kongo M23 yo ikomeje kugenda ibanyuzaho akanyafu ndetse ibahana ku buryo budasanzwe. Imirwano yo kwerekeza mu mujyi wa Uvira irakomeje ndetse ibice bimwe na bimwe byamaze kwinjirwa ndetse byamaze gufatwa n'izi ntare za Sarambwe. Benshi baravuga neza ko izi ngabo zafashe uwo mujyi n'ubundi zitari zifite ubushobozi kongera kuwamburwa mu gihe gito nk'iki, bisa naho ari ikimwaro gikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zagize ubwoba bukomeye cyane, zatangiye kuzuza ingabo ku mipaka, bisa nkaho ibujumbura ntaho hasigaye. Amakuru kandi aratubwira neza ko no mu bindi bice nka Nyamitanga ndetse no mu bindi bice nka Rukana, aha hose na Rugombo hakomeje kuba hagaragara abasirikare. Utu n'uduce ndimo ndakubwira twarunzwemo abasirikare ku ruhande rw'u Burundi, aho bahana imbibi n'igisirikare cyangwa se n'ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibi bice igisirikare cya M23 gikontorora. Ibi bice byose ni ku ruhande rw'u Burundi. Imirwano yo irakomeje nubwo abarundi bakomeje kuba buzuza ingabo hafi n'uduce tubahuza na M23 aho ikontorora ku butaka bwa Kongo. Imirwano ntabwo byigeze bihagarika, ibice bitandukanye biracyumvikanamo imirwano. Ikibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi bitewe n'aho uherereye, bitewe n'uko buri wese abyita, dore ko ku ruhande rw'abarundi
abarundi bahita Ruzizi. Igisirikare cya M23 cyongeye kuba cyamirisha Nyeri abasoda b'u Burundi. Ni imirwano yabaye amasaha agera kuri 3, kurasana gukomeye cyane aho bisa naho abasirikare b'abarundi noneho bari bisize insenda barakaye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho habaye kurasana biza kurangira ingabo za M23 zihaboneye intsinzi, ndetse ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi baza kwisanga bari kwirukanka amasigamana, aricyo cyaje gutuma abongera gushwiragira bagera Kiriba ndetse n'ibindi bite bitandukanye baje kwahurira n'uruva gusenya. Igisirikare cya M23 cyagaragaje ubuhanga ndetse n'umuhate usa naho udasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho cyongeye gukubita kitabariye izi ngabo muri ibi bice. Ndakubwira neza ko ahitwa Kabunambo ingabo za leta ya Kongo ibyo ziri kuhabonera bisa na bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho bamaze kwikura mu mirwano nyuma yo kureba ibyabaye kuri bagenzi babo mu kibaya cya Ruzizi, aho bari bamaze kuba bikokinga kugira ngo bajye gutera defense za M23. Ubundi mu minsi mike yishize izi ngabo za leta ya Kongo zisa naho zari zaratuje, ndetse aho M23 yari imaze iminsi itana abakuru muri bo abakamanda ndetse n'abasenior officers batandukanye bagiye bagaragara bishwe, ndetse n'abagenerali ndakubwira harimo 00 abangaba ndetse n'abandi bagiye bakorwa operation Karabutaka n'intare za Sarambwe. Ibi byari byaraciye intege igisirikare cya leta ya Kongo kimara iminsi gisa naho gituje. Abarundi bose nakubwira imirambo myinshi cyane yagiye ishyingurwa mu mva rusange, ibintu byakomeje kugenda binateza urunturuntu kuri ubutaka bw'u Burundi. Ibi rero ntabwo byigeze bituma imirwano ikomeza ku buryo bukomeye cyane, bitewe nuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi basaga n'abacitse intege, ariko kandi ntabwo bakomeje kugenda batera ibirindiro bya M23 aho bamaze kwirogurupa ndetse kugira ngo barebe ko bakongera gusubiza M23 inyuma. Nibi byose byabaye nk'ishotorana rikomeye cyane. Ibitero bya mbere igisirikare cy'abarundi ndetse na FARDC bafatikanyije na Wazalendo n'abacancuro bagabye umusibo ejo ku kirindiro cya M23, nibyo byatumye M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kumanuka mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibyaviriye mwizi ngabo zihakontorora guhura n'uruva gusenya. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuhagwa, hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abasirikare baza gufata imirambo yabo ndetse bagira ku butaka bwabo kubashyingura kugira ngo abaturage bataza guteza induru n'akaduruvayo, bitewe n'umubare munini cyane ukomeje kugenda ugwa kuri ubutaka. Hakaza kugaragara abari kubashyingura bambaye nka gisikauti cyangwa se abasikuti, bikaza kugaragara neza ko ari ukuyobya amari mu gihe hari kugaragara idarapo ry'igihugu cy'u Burundi kuri serikeye, ndetse bikaza kuba bigenda byemeza neza ko ari abasirikare bari gushyingurwa ariko biganjemo abakuru, kuko abatoya bo bashyingurwa mu mva rusange nta nubwo barindirwa kwambutswa umupaka. Ibi nabyo byakomeje bigenda biteza urunturuntu kuri ubu butaka. Inkuru rero zirakomeza kugenda zisobanura byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho abasirikare benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko ibyo bazanywemo ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo guhangana na M23 bisa naho atari byo bari biteze. Amakuru kandi aravuga neza ko M23 ikomeze kwa advancinga mu gihe indake ndetse n'ibindi bice bitandukanye ingabo za leta ya Kongo zakoreshaga byamaze gutengurwa, ndetse hamaze kugenda havumburwa ikintu cyagaragaje neza ko abasirikare ba Kongo badafite indege zibasapotinga ku bijyanye no guhangana mu kirere, bisa nkaho nta mbaraga na nyaba bifitiye nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa nyuma y'uko ibijyanye n'ikirere n'indege bimaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane na M23, ndetse zikaba zitakiri kuguruka kugeza ubu. Amakuru aremeza neza ko indege zavaga Kisangana izo zatangaga umusada ku ruhande rw'ingabo za Kongo, ubu ngubu bikaba bisa nkaho byabayobeye. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane ibikomeye nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u Burundi. Bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza Uburundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Red Tabara
mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutitirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhare, ariko ku bw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye, nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye takiri kumutinya nk'uko bisanzwe, bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu, ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo, bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya 23 cyongeye gusa naho gitunguye ku buryo bukomeye cyane z'ingabo z'u Burundi. Ibi bibaye mu gihe hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze iminsi bagwa kuri uru rugamba. Ibi kandi bikaza kuba mu gihe hakomeje kugenda havugwa ko 23 yamaze kugota ibice by'ingenzi byose bikikije uyu mujyi wa Uvira, abashimangira ko ari nabyo biri gutuma uru rugamba rworohera izi ntare za Sarambwe. Amadubu ngo bimeze gute? Izi ngabo zatwirwaneho zibarizwa mu ishyaka wavuga neza ko ari ishyaka riharanira naryo ukwishyura ukizana ndetse n'abanyamurenge, ariko MRDP nk'uko amakuru abigaragaza nabo bakomeje guhagarara mu birindiro bagerageza kurinda inzira zose zerekeza Minembwe mu isantere nyuma yo kwigarura Puezero bafatikanyije na 23 ibiri no kugora izi ngabo z'u Burundi, kuko bisa nkaho ramfori yariyo yose ishobora kuza nka backup ituruka mu gice kimwe. Ibi rero bikaza gutuma hagorana ikijyanye no kuza kuba bafata ibikoresho mu gihe 23 yaba yamaze gufunga imwe mu nzira zikomeye cyane zifashishwa, ugasanga izi ngabo z'u Burundi zisigaye nta ramforo cyangwa se backup bufasha bushobora guturuka nk'umusadi nyuma. Ibi rero nabyo bikaza kuba imbogamizi. Nziramakenga Emmanuel, generali ukomeye uyobora izi ngabo za 23 akaba n'umugaba mukuru w'izi ngabo, yakomeje kubishimangira neza ko Tshisekedi ibiganiro by'amahoro yakomeje kubihonyora cyangwa se kugerageza kubirwanya ndetse no kutabyubahiriza. Ibi rero bikaza kuba bihama 23 garanti yuko igomba kwisubirira mu bice yahozemo. Benshi bakemeza neza ko ubu ngubu ibintu bisa naho bitoroshye na gatoya. Ibiturika birimo biraturika hirya no hino ndetse haragaragara igisa naho ari urwokotsi rw'ibisasu biremereye cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ntabwo bari kugaragara cyane, ndetse benshi bavuga neza ko hari gukoreshwa systeme isa n'itandukanye n'iyari isanzwe. Ingabo za 23 ziri kugaragara noneho bisa nkaho atari ya mirongo miremire
y'abasirikare bashoreranye ku musururu, ariko benshi bavuga neza ko noneho 23 isa naho yakoze ikimeze nk'uruziga neza kugira ngo ize guhera impande zose. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'u Burundi batangiye gufata bimwe mu bikoresho byabo babipakira, kuko n'ubundi babona neza ko bisa naho bitoroshye. Bati n'ubundi turahangana biraza kurangira uyu mujyi tuwambuwe, aho kwasiga ubuzima ndetse bagenzi bacu bakahagwa, n'ubundi bikaza kurangira uyu mujyi ufashwe n'izi ntare za Sarambwe. Batereka dukizwe n'amaguru, kandi byose biri kugirwamo uruhare n'iki gisirikare cya leta ya Kongo twaje gufasha. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kitari tayari cyane muri uru rugamba. Niki cyatumye ingabo za leta ya Kongo FARDC ziba aho nta motivation kugeza kuri ubu ngubu, aho bamwe bakomeza gushimangira neza ko abasirikare b'igisirikare cya Kongo muri uru rugamba rwabananiye, kugeza naho bari guhugirwa mu byo gusahura ndetse no kuba bari mu bikorwa by'ubusinzi bukabije. Abarundi bakisanga ari bonyine, kandi koko nibyo niko biri kugenda. Abarundi rero nabo bisa nkaho umubare wabo udahagije kugira ngo uhangane na 23. Ashize iminsi itari myinshi bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatiwe ibihano bikomeye cyane, harimo n'igihano cy'urupfu bazira ibijyanye no kuba barakoze amakosa yo guta ndetse no guhunga urugamba. Ariko bisa nkaho ibi ngibi ntacyo byigeze bihindura mu mitekerereze y'abasigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bari kurwana no gukiza amagara yabo. Ubundi busanzwe bitandukanye n'intego bakabaye bafite muri iyi mirwano. Igisirikare rero cya leta ya Kongo bisa naho urugamba cyarurambiwe nyuma y'uko batakiri kubona ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu kirere. Nibyo benshi bavuga neza ko aribyo byatumaga 23 idakomeza guhatana ndetse ngo ibe yakinjira mu bice bitandukanye, bitewe n'uko hagaragaraga amakuru yemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe kiri gukoresha ibi bitwaro bikomeye cyane, amadrone CH4 kajugujugu z'intambara zo mu bwoko bwa Apache ndetse na za ndege karabutaka za Sukhoi 25. Ibi rero nibyo byatumaga 23 idakomeza kwa advancinga cyane ngo ibe yajya mu bice bitandukanye, aho ibi bikoresho byamaze guhanurirwa, ibindi bikangizwa, ibindi bigatwikwa, ibindi bigafatwa bugwate. Bisa nkaho biri koroheramo 23 nyine kuba yakikomereza muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice, dore ko byamaze kugaragara neza ko urugamba ruri korohera izi ntare za Sarambwe muri rusange. Amakuru avuga neza ko idrone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi zongeye gutera ahabarizwa intwaro nshya. Ni intwaro bivugwa neza ko zaturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Ni intwaro kandi zari ziganjemo iziherereye munsi y'ubutaka, nk'uko bivugwa neza ko nyine si munsi y'ubutaka, ni muri kafe cyangwa se muri stock mu bubiko bwo hasi, nk'uko bigenda bigaragazwa na bamwe mu bagiye bavuga neza ko ubu bubiko bwatatswe ndetse ku buryo bukomeye cyane ndetse bukatakwa na drone. Amakuru aravuga neza ko iyi operation yagenze neza ku bayikoze, nubwo bataramenyekana. Benshi bavuga neza ko ari AFC 23, abandi bati n'abatavuga rumwe na leta ya Gitega ndetse n'abakozi ba leta yabo, ndetse benshi bakavuga neza ko ari bamwe mu ngabo bakomeje kugenda bihekura abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ariko bari muri iyi leta. Ibi rero benshi cyane bakomeje kugenda babitindaho bibaza uwakoze, bagahuza ibimenyetso bavuga ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari muri Tabara. Abandi bati ni AFC 23 ihaye isomo igisoda cy'u Burundi. Abandi benshi bati reka aba n'abasirikare b'u Burundi kuko bamaze gusara bacikamwe ibice bibiri. Ibi sibyo tugiye gutindaho, ahubwo ndakubwira uko operation yagenze, nawe uraza kwinyurizamo ubwenge bwawe maze uze gusobanukirwa ushobora kuba yakoze ibi, kuko nta n'umwe urigamba iki gitero gikomeye cyane. Ni inkuru igaragaza neza ko ndari drone zigera kuri 3 zibasiye ubu bubiko, nk'uko amakuru bigaragaza, dore ko zaje no mu bihe bitandukanye. Habanje drone imwe nk'uko amakuru bigaragaza, drone imwe iraza irafotora, isa naho yari iri gutata amakuru ndetse bisa nkaho hari kugira ngo hamenywe niba hari ubwirinzi budasanzwe. Iyi drone kandi ikimara gutata amakuru bivugwa neza ko yaje kongera gusubirayo. Ntabwo namenye ubwoko bw'iyi drone, ahubwo ubwoko bwa drone zagarutse zije kurimbura ni drone za kamikazi, kuko bisa nkaho drone yabanje ariyo yari igiye gutanga amakuru ndetse no kuza kwerekana
ibiza kwifashishwa. Amakuru avuga neza ko intwaro zahiye ndetse muri iyi kampi ya gisirikare amakontineri yazishyuhanye, zimwe muri zo zari nshyashya zikiri no mu makarito. Bivuga neza ko izi ntwaro nubwo zatwiswe ariko zari zibitse ahantu nubwo hatari hacungiwe umutekano. Intwaro zo zasaga n'iziri safe kuko zimwe zari ziri mu makontineri, izindi ziri mu bubiko bwazo kuko hari hakirimo inshyashya. Ibi byose rero byabaye impfabusha kuko izi drone zatwikaga cyane maze hatangira gucumba umwotsi. Intwaro rero zigezemo umuriro bitangira gusa naho bibaye bibi cyane, zimwe zitangira guturika zigakongeza izindi. Amagrenade ndetse n'andi maroketi atangira gukora ibyo kwakita nka sirikwi cyangwa se short circuit, bikaza kurangira abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baje gutabara, nyamara bikaza kurangira bibaye iby'ubusa. Inkongi yahise itangira kuba muri ibi bice, uretse ko bitewe n'uko intwaro ziri mu makontineri ndetse bisa nkaho byakozwe mu buryo butunguranye, dore ko nanone izi ntwaro zitari mu mujyi ku buryo benshi bari guhita baza guca igikuba. Byahise bigaragara neza ko abasirikare b'u Burundi bahise bazana imodoka zigerageza kuzimya, ariko biza kurangira nyine bajimije, ariko ibyangirika byari byamaze kwangirika. Leta y'u Burundi rero yakomeje kugenda ibigira ibanga kuko bisa nkaho bitabereye i Bujumbura cyangwa mu mujyi mukuru byoroheye iyi leta y'u Burundi kuba yagerageza kubigira ibanga cyangwa se ntibisirikire, ku buryo na benshi bagiye bavuga neza ko byagerageje kugenda bigirwa ibanga. Nyamara benshi bavuga neza ko izi ntwaro u Burundi bwahawe koko niba bwaranazihawe nk'uko byagaragaye zambuka, ndetse izindi zikaba zarajyanywe i Bujumbura. Nke muri zo bikavugwa neza ko u Burundi bwamaze guhomba ku buryo bukomeye cyane. Ibimenyetso bigera kuri 3 bigaragaza neza ko u Burundi bwamaze gutakaza imbaraga mu buryo bwa gisirikare byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashyirwa ku gitutu nk'uko bitangazwa na bamwe mu bayoborana iki gihugu, ariko kandi akomeje no kugenda yakira amatelefone agera kuri menshi cyane, nk'uko bivugwa neza ko abiri muri yo ari perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, aho bagiye bamuhamagara ku murongo wa telefone bakamubwira neza ko ibyo umugambi arimo ushobora kuzamugiraho ingaruka zikomeye cyane, kandi ko nta uzamutabara, bazamuseka mu gihe azaba ari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Bamubwiye kandi ko ibyo ari gukinisha byo gutera u Rwanda ashobora kuba atazi ingabo z'u Rwanda. Bamubwiye ko niba mama 23 yaramutsinze mu bihe bitandukanye, yibaze imbaraga ingabo z'u Rwanda zo zifite zikubye inshuro 100 iz'uyu mutwe wa 23, ndetse bamubwira neza ko yakisanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura. Ibi rero General Neva asa n'utabyumva, ndetse kuko Ububirigi bwamaze kumujya mu matwi bumwumvisha ko buzamuba hafi bafatikanyije n'igihugu cya Kongo. 23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo ice intege ibitero by'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo. FARDC nk'uko amakuru agaragaza neza ko bari bamaze kunoza umugambi wo kuzana tanka nini z'intambara ndetse n'ibimodoka biremereye cyane byagombaga kurashishwa n'abasipesiyaliste muri ibi. Aba ni abarundi bagombaga kwifashishwa nk'uko amakuru abivuga. BM24 Combat, ibi byose byari byamaze kuhagezwa, bigomba gusheringa ku buryo bukomeye cyane bahereye mu bice bya Mikenke, igice ariko kigana Poezero, bagafatiraho na Poezero maze ngo ibi birindiro bakaba byisubiza. Kubwira ko Poezero ni kimwe mu bice biri strategique mu by'urugamba, hafite abakontorora ibice hafi ya byose n'inzira zerekeza mu mujyi wa Uvira, Minembwe, mu centre n'ahandi hose nk'uko byagiye bigaragara. Mama 23 na twirwanaho bakihafata byahangayikishije ndetse binahangayikisha leta y'u Burundi, bitewe n'uko ingabo z'u Burundi zari muri zimwe muzafite ibirindiro, kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyakomeje kugaragaza neza ko giteye impungenge no kuba kitagifite ibi bice. Amakuru aremeza neza ko ubu ngubu rero ibintu byamaze guhumira ku marari abagombaga gukora izi operasiyo hafi ya bose. 3 muri bo baburiwe irengero, kandi bivugwa neza ko aribo bari bahedinze izi ntwaro bagomba kuzikoresha. Ubu nabyo byasubitswe, ndetse biravugwa neza ko mama 23 yatangiye operasiyo. Nta nubwo ari operasiyo gusa kuko ni igitero gikomeye cyane cyerekeza ku bubiko bushya bw'izi ngabo, ububiko bw'intwaro nyine, aho mama 23 nubwo itahakura intwaro izifashisha, ariko ifite gahunda yo kuzinetraliza ikazangiza ku buryo ibintu bikomeza kugenda biba urusobe kuri izi ngabo. Ibi kandi byose biragaragaza neza ko abarundi bari bagerageje gukora iyo bwabaga. Benshi baremeza neza ko nta kabuza mama 23 itaza kwigira inama yo kubanza guca intege
iki gisirikare cy'u Burundi nubwo bitaramenyekana uko operasiyo yo kuba yafata abangaba bagombaga gukoresha izi ntwaro nini byagenze, ariko igihari nuko baburiwe irengero kandi byamaze kugenda binugwanugwa neza ko bageze mu maboko y'intare za Sarambwe. Ubu ibintu bisa naho byabaye bishya, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu rero hakomeje kumvikana igisa naho ari ukwitana ba mwana, ndetse bisa naho n'izi ntwaro zidasubijwe inyuma ziza kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe, kuko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare gifite imbaraga zidasanzwe, nk'uko bamwe bakomeje kugenda bagaragaza. Urwego rw'imirwanire rwa M23 ifite strategie nyinshi cyane, ariko iri kubabaza igacine cy'igisirikare cy'u Burundi nuko bamwe mu basirikare yaba Barundi ndetse n'abakamandazi baturuka mu gisirikare cya leta ya Kongo babaye nk'umuhigo wa M23, ndetse usanga ari bo bonyine igabaho ibitero kugira ngo nimara kuba yabakura mu nzira, maze abasigaye bakomeze guta equilibre, batakaze consistency, maze bacika intege. Ibintu byakomeje gufasha M23 ko bikomeje gutsinda muri iyi minsi. Twirwaneho nayo ni nk'uko igomeje kugaragaza neza ko ifite intwaro nyinshi cyane yakuye ku gisoda cy'u Burundi, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Bamwe bakemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyakomeze kuba gikorerwa umusaraba ukomeye ndetse unaremereye cyane badashoboye kwikorera. Amakuru aragaragaza neza ko AFC M23 mu bushobozi bwayo ikomeje kugenda ikurura amakuru menshi cyane ajyanye n'imitegurire n'imipangirwe y'izi ngabo, nyuma yo kumenya amakuru menshi cyane ndetse byananugwanuzwe kugeza ubwo Tshisekedi avuga neza ko iki gisirikare ngo kindiriye amabanga ndetse n'itumanaho ry'igisirikare cye, ibintu bifatwa nk'aho ngo ari ibyaha bikomeye cyane. Ariko kandi aya makuru y'ubutasi aragaragaza neza ko ibi byose binaturuka ku basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba, bakavuga ibipangwa, abatanga amakode yifashishwa mu itumanaho bose bakabikora. Ibi rero bikaza gutuma byorohera M23 kuba yakurura amakuru y'iki gisirikare cy'u Burundi ku buryo bworoshye. Izi nkuru rero zirakomeza kuba inkuru zibabaza abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo, mu gihe cyose hakomeje kugaragara igisa naho ari ukunanirwa, ndetse M23 ikaza kugenda imera nkaho yashyize ibuye rikomeye cyane ndetse riremereye ku bitugu by'izi ngabo z'u Burundi zitari kumuvinga zigira imbere, ahubwo imipango yazo iri kuzisubiza inyuma, mu gihe baba bakoze ibishoboka byose. Ndetse muri izi mbunda zari zazanywe nubwo zitarakoreshwa, bamwe bavuga neza ko harimo n'inshyashya zirasa mu birometero bya kure, ari nabyo byari bwifashishwe, ariko ibi byamaze guhinduka impfabusa nk'uko bamwe babivuga. Abase bafashwe inkuru zabo turaza kuzimenya gute? Amakuru avuga neza ko bashimuswe na M23, ariko kandi ababashimuse inkuru yonyine hari nuko bari bambaye civile, bivugwa neza ko ashobora kuba ari abatasi cyangwa se abakozi ba M23 bakorera muri uyu mujyi wa Uvira, bakora bigize nk'abaturage. Ikindi kigaragaza ko umujyi wa Uvira M23 urimo ndetse ufitemo abambari bakomeye cyane, ikimenyetso cyongeye kugaragara mu ibura ry'aba basirikare b'abarundi bagombaga kwifashishwa muri izi ntwaro. Igisirikare cy'u Burundi FDNB neza hafi n'umupaka bari bapanze kwambutsa bamwe mu basirikare ngo biganjemo abagomba gukora mu nzego z'ubutasi. Amakuru avuga neza ko harimo bamwe bambaye gisivili nk'abaturage. Ibi byose bikaba byari byapanzwe kuko amakuru y'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB ari kujya hanze ku buryo bworoshye, bakaza kuvuga ko nabo bagomba kongera imbaraga mu butasi kugira ngo bahangane nabyo, nabo bamenye amakuru y'ibihugu bibanyi ibyo biri gutegura, ndetse na M23 bahanganiye ku butaka bwa Kongo icyo iri gutegura. Ibi birabaye, ariko abasirikare bacyambuka babaye nk'abakubitwa n'inkuba itagira amazi. Ibyo benshi bemeza neza ko n'ubundi urwishe yanka rukirimo izi ngabo z'abarundi, uru rugamba rwamaze kuziremerera ku rwego rukomeye cyane. Ibimenyetso bigaragaza neza ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuba zineshwa muri uru rugamba ni byinshi cyane, ariko umupango w'uyu munsi wo ni umwe mu byemeza neza ko abasirikare b'abarundi harimo abagambanyi. Ni iki kiri gutuma muvoma yose
iki gisirikare cy'u Burundi kiri gukora attempt yose iri gupfa ubusa ndetse bikarangira abasirikare b'u Burundi bahaguye. Aba basirikare inkuru zivuga neza ko kigerageza kwambuka ibikoresho by'itumanaho bari bafite, itumanaho ryavuyeho ndetse bisa nkaho ntacyo bari kuba baje gukora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagombaga no kugenda bakurura amakuru y'ibindi bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru abivuga. Ibi biri gukorwa nande? Si ubwa mbere izi nkuru zivugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi binjiriwe ku buryo bukomeye cyane, kuko amakuru yabo yagiye ajya hanze mu buryo bw'amaherere, ibyo benshi bemeza neza ko ubu ntawe kubyegekaho uhari, ahubwo iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigenda gitsindirwa mu bice bitandukanye biturutse kuri izi mpamvu. Ubu tuvuga n'ubutasi bw'u Burundi buri kugerageza kureba ikiri gutera ivaho ndetse icikagurika ry'itumanaho, ibiri gutuma abasirikare bamwe na bamwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bayobagurika, ndetse ababaha amabwiriza y'ibyo gukora ntibayabahere ku gihe bitewe n'itumanaho. Iki kikaba ikibazo gikomeye cyane. Ubu rero noneho ubwo byageze mu ngabo zishinzwe ubutasi ndetse n'abandi bakorana, bisa naho byamaze kugaragaza neza ko n'amabanga y'ubutasi y'u Burundi aba ashobora kujya hanze. Aba basirikare b'abarundi bivugwa neza ko n'ibice bitandukanye bagombaga kwerekezamo ari ibice bisa nkaho bibarizwamo Red Tabara, ndetse hari na bamwe bagombaga kwigira nk'abaturage bashaka kujoininga uyu mutwe mu rwego rwo kumenya amakuru, ariko se Red Tabara kwibi yabimenye kare. Ubu biracyakunze. N'amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri n'umutwe wa FNL nawe wamaze kugaragaza neza ko maze guhaguruka ndetse uharanira ndetse impinduka muri guverinoma y'u Burundi. Ibi byose birakomeza kwitura kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza ko akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane byose, kandi akaba avuga neza ko ngo ari ibihugu bibanye bikomeje kutamubanira neza, nyamara akirengagiza umutwe wa Red Tabara wagaragaje neza ko ufite imbaraga nyinshi cyane, aho umaze kubonera abaterankunga baturuka mu gihugu cya Canada, by'umwihariko barongowe n'umwe mu bagore bari kurikoroza kuri izi mbuga nkoranyambaga, uvuga neza ko mu Burundi hagomba kuba impinduka muri guverinoma, kuko General Neva ntacyo arimo arafasha abarundi. Uyu Pamela kandi niwe ukomeje kugenda akora icyo twakwita nka recruitment ndetse na sensibilisation ku ba diaspora baherereye mu bihugu bitandukanye b'abarundi bakomeje kugenda bagaragaza inyota yo gufasha ndetse no gutera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara wamaze guteguza leta y'u Burundi ko ari tura tugabane bakanga maze bikameneka. Aba basirikare b'igisoda cy'u Burundi bivugwa neza ko ari mu itsinda ritabara aho rukomeye ndetse ritumwa muri operasiyo zikomeye cyane na bikoresho bya gikomando byiganjemo imbunda ntoya ariko zifite ikoranabuhanga rikomeye cyane, ibiziriko, udushoka n'ibindi n'ibyuma bitandukanye. Gikomando nyine aba ibi babipfanye ndetse babiri n'imirambo yabo yagaragaye yarenzweho urwondo n'ivumbi nk'uko amakuru bigaragaza. Aba uribaza ngo bishwe gute, bishwe nande, operasiyo yari imeze gute kugira ngo baze kwisanga basa n'abagambaniwe? Oda yatanzwe isa naho ari oda itagenze neza, kuko bamwe bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi amabanga yacyo menshi ari kujya hanze, ndetse basa n'abamaze kwindirirwa cyane, aho bashimangira ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bari kumenya muvoma iyo ari yo yose. Aba ni nacyo bazize, 6 bose bapfuye, ndetse bisa nkaho byanateje ikibazo gikomeye cyane. Iri tsinda ni rimwe mu matsinda yarakomeye abarizwamo abasirikare bakomeye, ariko ukuri ku cyabishe ndetse nuko bapfuye byamaze kujya hanze. Amakuru aravuga neza ko nk'uko bisanzwe abakomando batagendera mu kivunge, ariko kandi nta distance nini biri hagati yabo. Babiri imbere bari kugerageza kureba niba inzira ari nyabagendwa, ndetse bamenya niba nta haduyi waba wabateze ambushi kugira ngo baze kurabura b'inyuma nabo baze kubegera. Ibi nibyo byakozwe nk'uko bisanzwe bikora muri operasiyo, ariko byaje kurangira bageze ndetse aho barenze umurongo utukura bisanga baguye mu gace kama 23. Isa naho yari yaje kubasanganira yaba gusa ariko yatuje nk'uko byatangajwe. Abari imbere batanze sinyare ko ibintu ari amahoro, ab'inyuma nabo baza
bihuta cyane uko operasiyo yari yapanzwe. Umutekano w'ab'imbere nawo wacungwaga ndetse n'ab'inyuma bagenda bareba niba ntawe ushobora guturuka inyuma cyangwa ku mpande. Ibi rero byaje gutuma aba basirikare bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abakomando b'Abarundi baza kwisanga hafi ya bose uko bari batandatu, uretse umwe bivugwa neza ko ashobora kuba yarari inyuma atekereza ko ashobora kugira ubaturuka inyuma. Abandi bose bari bamaze kugera muri area navuga ko ari danger zone irimo 23 yamaze gusa naho ibazenguruka. Icyakurikiyeho ni ukubarasa urufaya. Abagerageje kurasa bisa naho bitanabahiriye kuko abasirikare batarenze 6 kurasana n'abarenga 30 bisa naho ari ibintu bya ruruca. Abana bagombaga kuhasiga ubuzima. Umwe wagerageje gukiza amagara ye yarashwe asa naho ari gusubira inyuma, dore ko bivugwa neza ko aba basirikare nabo bari bafite ubushobozi bwo guhangana, kuko amakuru yemeza neza ko abasirikare 23 bahakomerekeye ndetse cyane, ariko nta wahasize ubuzima. Ibi rero bigashimangirwa nuko aba Barundi nabo bongeye guhura n'uruva gusenya. Babiri imirambo yabo yagaragaye ndetse yarenzweho n'ivumbi, bisa nkaho habayeho kurasana gukomeye cyane. 23 ishaka kumekinga shuwa ko aba bagombaga kuba bashizemo umwuka, maze ibimenyetso bikongera kwerekana neza ko ingabo z'Abarundi nyine ziri gutsindwa, ariko kandi zigatsindwa atari uko zidashoboye guhangana. Igisa n'ubutasi bwabo busa naho bwindiriwe, nta mbaraga ziri mu butasi, ndetse aha niho 23 bamwe bavuga neza ko iri kubahanira ndetse ikabakubitira uburyo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero iyi nkuru yamaze gutaha hakurya Bujumbura na Gitega. Operasiyo ubundi yari igiye gukorwa uribaza ngo ni iyihe? Amakuru yari yamaze kumenyekana neza ko hari itsinda ry'abasirikare ba 23 barinze bamwe mu bayobozi ndetse n'abajenerali bari gutanga oda y'ibiri gukorwa kuri uru rugamba. Niryo ryagombaga kugabwaho igitero, ndetse aba abajenerali bivugwa neza ko birinzwe gutangazwa amazina, bari hafi n'ibice bya Uvira nibo bagombaga kwicwa, ariko operasiyo yagombaga kubica, ahubwo abari baje kuyikora nibo bahasize ubuzima nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana igisa naho ari umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko abacancuro kubarindira umutekano bisa naho byagoranye, kuko bo icyo babashinzwe ni ukuba bafashe iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'Abarundi mu bijyanye na operasiyo ariko ziganjemo izikoresha ikirere, kumenya amakuru y'ubutasi ndetse n'ibindi bisa nabyo. Ndetse aba nibo bagiye bazengereza igisirikare cya 23 ubwo bakirasagaho ibitero, ibibombe biremereye cyane mu bitero bikomeye byakozwe mu bice bitandukanye. Abaturage ba Minembwe na Mikenke bari abanyamurenge bo iyo bumvishe ijambo umucancuro neza neza umutima wenda kubavamo bitewe n'ibibombe barashweho na drone zizakoreshwaga n'aba bagabo. Ibi rero bisa naho hari ibihano bikakaye 23 iri gukomeza kugenda itanga kugira ngo ize gushyiraho umucyo ku bijyanye no guhora muri uru rwihora ibafata ibarekura, ndetse hakaba harimo n'abagenda bagaruka muri uru rugamba, ndetse bamwe bakagaruka ngo bafite gahunda yo kwihorera kuri bagenzi babo baba barahaguye. Ubu rero nta mbabazi na nkeya zigihari mu mirwano. Ubu tuvugana yaba Barundi yaba abacancuro ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, uzajya ufatirwa ku rugamba ari muzima azajya ajyanwa ahajyanwa imbohe z'intambara za 23 ndetse abazwe ahatwa ibibazo nk'abandi bose, niba ngombwa hagire n'ibihano ahabwa. Gusa nanone uzajya ugerageza guhangana ibi nabyo bizajya bimubaho nk'ibyabaye kuri aba bacancuro nyuma y'uko bendaga gufatwa, habayeho kurasana gukomeye cyane, kandi 23 yari yahawe oda y'uko idashobora kongera kwinginga na gatoya aba bagabo, ndetse bafatwa nkaho ari bamwe mu bagiye bagira effect zikomeye cyane ndetse muri iyi ntambara. Abagiye bagira uruhare mu mpfu z'abaturage, kuko abaturage benshi cyane bagiye bicwa n'amadrones ndetse n'indege z'intambara, kandi ibi byose n'aba bacancuro babikoreshaga, ndetse ni nabo bashinzwe gukurura ikijyanye n'amakuru nk'uko bigenda bitangazwa. Agahinda gakomeye cyane kongeye kwegura aba bagabo baje gushaka amafaranga, ariko mu buryo bavuga neza ko ari ubw'amaraso, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi ba 23 ndetse bunga mu rya Wiringoma
nyuma wamaze kwitaba Imana, ndetse benshi bavuga neza ko uyu mugabo ari intwari y'abakongomani by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu yishwe arasiwe Rubaya mu buryo benshi bavuga neza ko ari ubw'amaherere, kandi bisa naho ari ukumuhiga bamuhize bitewe n'uko yari yarabazengereje by'umwihariko aba bacancuro. Drone yamurasiye Rubaya, ngira ngo murabyibuka. Uyu Wiringoma wari umuvugizi wa 23 wababaje benshi cyane. Kuri ubu rero bunze murye, ndetse aba bayobozi ba 23 bongera kuvuga amagambo yavuzwe n'uyu mugabo, aho yagize ati twebwe turarwanira ubuzima bwacu n'uburenganzira bwacu, mwe murarwanira amafaranga, ntabwo mukwiye kuba mufite ijambo ndetse n'ubuzima bwanyu bukwiye kurangirira hano. Ibi rero nibyo byakomeje kugenda bisa naho bishyirwa mu bikorwa. Abacancuro bisa naho kongera gutekereza iyi nzira bizagorana, ndetse bikazagora uwo ari we wese nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero 23 yamaze kugira ibintu kiriya, ndetse inemeza neza ko mu basirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo abafashwe bagifitwe na 23 nabo bakoranaga bya hafi n'aba bacancuro. Ariko kandi ngo hari amakuru y'ibanga akomeye cyane 23 ishobora kuza kuririzinga, ndetse aho ishobora no kuza gutumiza itangazamakuru nk'uko isanzwe ibikora, igatangaza ibyo benshi cyane batigeze bumva. Bamwe baravuga neza ko ari amabanga akomeye cyane ya leta y'u Burundi, ku buryo benshi bavuga neza ko ukuri kose gushobora kuza kujya hanze, maze amahanga akaza kota iki gihugu. Bamwe bati ni amabanga ya Tshisekedi ashobora kuba yarashyizwe hanze n'abacancuro bamaze gufatwa, hategerejwe ikiza gukorwa. Gusa bamwe baravuga neza ko ubu 23 iri muri pozisiyo nziza yo kuba yatanga isomo rikomeye cyane, kuko yamaze kudomina mu bice bitandukanye. Ariko kandi agahenge akenshi benshi bemeza neza ko gaturuka ku kuba igisirikare cya leta ya Kongo ibikoresho cyifashishaga binyuze mu kirere ibyinshi byamaze kwangizwa na 23, bimwe biratwikwa ibindi birafatwa, ndetse bamwe bashimangira neza ko iyi krize yose yaturutse kuri kontineri enye zarimo amadrone akiri mu mabogisi mashyashya byafashwe ubwo byazanwaga ku butaka bwa leta ya Kongo, aho byasaga naho igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bateguye imperuka, nyamara ibikoresho byose bari baje kwifashisha birangira biguye mu maboko ya Aduyi, ndetse akaba ari byo biri kubarasa ubutitsa. Intare za Sarambwe nazo muri operasiyo zari ziyemeje gupfa no gukira zatakajemo abasirikare bagera kuri 3 kugira ngo baze gutsindira. Ibi bizatunga abandi igihe kinini cyane. Inkuru yagaragaje neza ko 23 yatsindiye iribiye ry'agaciro ryari riri mu mapikapu agera kuri 3, ndetse haza no gupfira ingabo nyinshi cyane. Muri operasiyo rero igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora gifatakanyije n'abarundi, nyuma y'uko bakuru bari gukurikirana uko iyi operasiyo yagenze. Bari bamaze guhabwa sinyare neza ko umuzigo witambitswe, ndetse ko utagitambutse, ndetse ko batezwa mbushi ikomeye cyane, hashobora no gupfira bamwe mu basirikare. Nuko hahise hategurwa operasiyo yo kubakurikira. Intare za Sarambwe zahise zishinga icyo twakita nka bariyeri ikomeye cyane muri uyu muhanda, mu gihe bakomezaga kuharwanira, maze bahangana abajyanye imari bari bamaze kugera mu birometero kure, ndetse amakuru avuga neza ko bari bamaze kurenga aha mu nce za Kazinga bigiriye mu bice nka za Nyabyondo, ndetse bamaze no kugira mu madefensi yabo akomeye cyane, ku buryo byari kugora izi ngabo za leta ya Kongo kongera gusubira muri ibi bice, dore ko batari kumenya aho byarengeye. Na 23 iyongeye kuba ikura amata ku munwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ku byari bimugenewe yari yohererejwe. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga neza ko telefone n'ibyombo byakomeje gucicikana hakurya i Bujumbura n'i Kinshasa, nyuma y'uko yamabuye yararinzwe cyane, ndetse yari yacungiwe umutekano n'ingabo ku mpande zombi za leta, dore ko ahangaha nta muwazarenda uba wegera cyangwa se umwefudereri. Ahangaha ibisirikare bya leta biba byakoranye, kuko n'idiri iba yakozwe n'abakuru b'ibihugu bakomakomeye baba bagira ngo bakomeze kugenda buzuza inshingano ndetse n'amasezerano bahanye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwagurishije ingabo ze kuri zahabu kugira ngo zize guhangana kuri uru rugamba, maze benshi cyane bakomeza kwinubira ibingibi, ndetse ku butaka bw'u Burundi hashobora no kuzumvikana igisa naho ari ukuza kudahuza hagati muri leta y'amajoro y'iki gisirikare. Amakuru avuga neza ko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo n'umuministeri w'ingabo ahangaha
ku butaka bw'u Burundi Madamu Marie Chantal aba bose bakomeje kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo byakomeje kuba ari bibi cyane ariko bihumira ku marari mu minsi 3 ishize aho hagaragaraga icyobo imva rusange yari ishyinguyemo abasirikare b'u Burundi benshi cyane baguye muri iyi mirwano maze ikimwaro cyo kubacyura kugira ngo abaturage bataza kubibona nabi biza kurangira bashyinguye mu cyobo kimwe maze byaje kuvumburwa ibintu byazamiye undi mwuka mubi hagati mu gihugu cy'u Burundi biza no gutuma hagaragara igisa naho hatangiye kutumvikana mu baturage ndetse na leta aho bivugwa neza ko kohereza umusirikare kuri ubutaka bw'u Burundi ubu ngubu biri gufatwa nkaho ari ukumushora ndetse kugira ngo ahita apfa ndetse mu gihe benshi cyane bakomeje no kugaragaza neza ko hari n'abakuru muri iki gisoda cy'u Burundi mu 23 ifite yafashe mpiri mu bice bitandukanye yakomeje kugenda ihanganiramo n'izi ngabo z'abarundi. Nanone reka twivire muri Kivu y'amajyaruguru twigire hano n'ubundi hafi n'umupaka w'u Burundi ngo twageze ahangaha za Uvira. Imirwano irakomeye cyane Uvira mu nkengero zayo mu bice bitandukanye Fizi ndetse no mu bice Mikenke Minembwe. Ubu ngubu tuvugana niho hakomeje kumvikana kurasana gukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragarizwa neza ko imikino itakiri ya yindi bitewe nuko abasirikare benshi cyane bamaze kugwa ku rugamba dore ko imirambo yabaye myinshi cyane ndetse n'ingabo za Angola zongeye kwisanga ziciwe muri iyi mirwano biza kurangira indege ya MONUSCO ije gutanga umusada wo gutwara inkomere zari zarembye ndetse abacitse amaguru bagaragaye mu mashusho magufi yagiye hanze ndetse n'imirambo ipakirwa muri iyi ndege biza kurangira abasirikare bari basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba nabo bacanyweho umuriro biza kurangira bisanze mu ishyamba rigari muri ibi bice aho bivugwa neza ko bakomeje kugenda banategwa ambushi na 23 yari yamaze kubona neza ko bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Imirwano yo ubu tuvugana iracyakomeje mu bice bitandukanye ariko Mikenke ndetse na Minembwe amadubu aya kwirwaneho akomeje kugerageza gukavaringa ibice bitandukanye kugira ngo akomeze kurinda ubwoko kuba bwakomeza kwicwa ku buryo bugaragarira isi yose. Ibitero bitandukanye by'indege by'igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ntabwo biri kugaragara bitewe nuko ikibuga cy'indege cyategurirwagaho ibi bitero Kisangani 23 mu gitondo cy'umunsi yamaze no kwigamba neza ko igenda ikagaba ibitero bigamije kuburizamo izi ndege kuba zahaguruka maze ngo ikigarukira. Ibi ngibi byatangajwe na Oscar Barinda umwe mu bayobozi ba 23 ubwo yavugaga neza ko igisirikare cya 23 gifite imbaraga kandi ko kiri gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo kiburizemo ibi bitero bikomeje kugenda bibashegesha. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ziri mu mujyi wa Uvira n'umubare munini cyane harimo n'ingabo za leta ya Kongo FDLR Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye. Ingabo za Angola abacancuro aba bose bari guhangana na 23 ariko bisa naho byabagoye kuko imirambo y'ingabo nyinshi cyane zamaze kugwa Mikenke ndetse no mu nkengero zaho za Minembwe bisa nkaho angaha hakomeje kugenda habera amarorerwa. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bakoresha hashtag ivuga iti Minembwe haranyerera biganjemo abanyamurenge bakomeje kugenda bishimira performance y'ingabo zabo zikomeje kwirwanaho ariko zifashijwe na 23 gukomeza kurinda ibi bice. Umutwe wa Red Tabara wahise ugerageza gushaka ndetse no kugarura uburenganzira bw'aba